Chasalo Tripura haste ni joto thaio BJP ni Bijoy Mishil wngnai aboni logi 41 Ampinagar bidhansabha kendra bo BJP bodol ni Bijoy Mishil khwlaina bagwi toyar wnglaijak. A kendra BJP bodol chengphano borok ni bodol haste haphang khwlaimani phabbai aro Bijoy Mishil khwlaina bagwi toyar wnglaijak. Aboni bagwino Tripura motha warriors rok BJP bodol ni Bijoy Mishil no kasuna bagwi joto motha ni warriors rok no aro kuthumui borok ni Bijoy Mishil no khwlaina muthangnani bagwi joto no kuthumnani bagwi koikha. Borokni o Bijoy Mishil no muthagwi manya khe joto power BJP ni block ni thani soguinai aboni bagwi no joto warriors rok dakti no phabbai di. Borokni Bijoy Mishil ni bagwi mic rok joto tiyar khlaiwi tongbaikha. Dakti borokni o jugali mungno muthakjage hinkhe sini joto fan borokni yago soguinai aboni bagwi khwlaina borokni Bijoy Mishil no ma kasunai hini jotoni thani koikha. Jotono pungka hamtini 11 Mars 2023 salo kaisa mesi singkamu sini joto white tapes no kogman musu kompio gathering nani bangwi teman ke tini BJP sung Bijoy Mishil khaini phu sung barang mesi sojak nra oro applying ya nra Bijoy Mishil ta khai hunai phio borok mani ya tini borok khainai tarmane kaijang nai tu sung borokni Bijoy Mishil dismiss khaini sung manai nai tongmo sung hai tini khai rohma yangke borok first step tini samang nai mani sino try khimani second borok block o thangnai पंचायत थांनि बर थारो अमाके बरनि याक बर कैप्चा खाइनाय नै त्रिपुरा सरकार राज्य सरकार जों दङ होनो जों सिनि 41 अम्पिनगर जों हाके दंरिया तमन के जों रसिन एमएलए khwlaimani te khwlaimani tongjak सिनि एमडीसी साबजनल सिनि ब्लॉक सिनि मांगनाय उनाव जों बरनो थांनाय हागे जों नॉर्मल खा तंखेंया जों दागायबो स्टेप मानानै joto sini white tapes no kogo tini boro 11 tamani jara boro Bijoy Mishil khani जों बरनो किसा धमकी रवै सिक्रिबो स्टप खाइ मारना नांलाय नांलाय तंते बुनियारो बोलाय तंगो खलाय तंगो सिनरो किन्तु या मंगसाफानो बरोबनो जों बेलायखन कम no ui tongkha normal no ui tongkha जों करा भाबे स्टेप मानानै हामबाय जतनो तीव्र मथल लंगदो Bio report Kokhoran.